ngasi gi numit se horizontal category gi candidate sina ningam da pen da amma miyang da ding bagi da makta medical counseling of Manipur state na ekhoi bu counseling tawrum matam da ni QG 2024-25 ki oina SAS sija Academy of Health Sciences private medical college da pisal lakpegi ayaning da bu thongdok da sigi numit horizontal category da chalisi PWG na ex serviceman na sports ni tasena sahi cha hau ki bu kya da di RIMS ka Jenims ka leiba matam da Jenims ta pi CMC haplak laba matam da di CMC da pi adubo sa sablak laba matam da 2022 batch ki oina di sa sa government fixed over medical rate admission like Jenims da CMC da fixed over adu sa na boina sa sta 2022 ki batch pi 2023 batch da di horizontal category PWD ex serviceman amusu sports sasta pikide kari marang pikide no hay matam da makoi gi private medical college ko bari am lokre aduna maram morega CMC da pikre handa ki sahi 2024 ni UG gi counseling to matam sida sasta horizontal category gi loina pisane masida horizontal category gi mesing hangning li badi aikhoi sasta pisale ibasa government fixed to medical rate like Jenims da CMC da fixed to ado sasta horizontal category gi oina di chanarabra channa batar de ekoi logjaga channa da batar di ekoi government medical college da ekoi PBU sin haijasi sasta makoi ne lodi basa per annum da 5 lakhs ni tasena horizontal category di lakadori candidate selected or candidate di 5 lakhs per annum se selected or am singa se 5 lakhs per annum ambo thi bangamdre na reservation su oiba selected su oiba medical college ta su PB ba tamba su phangdaba adugumba reservation khutham do kari reservation khutham no sing khun hangjari se thare handa kidi seat allotment to khrabne na sas to adum pebiro ekoi candidate myam sing su yanare sas to pebiro adoi mu sas ta piba tarasu sas ki chanari ba 5 lakhs per annum di channa be yaroi ekoi gi wanati 45,700 per annum government medical college ta fixed toriba adugumba do chatna bataradi ekoi logjaga natta bataradi ekoi lobanga government medical college ta adum pigadabani ekoi gi government medical college ta pifam thokpodo adum pigadabani change to be aroi habase ekoi candidate sing gi maike gi amasing parents gi maike gi amadi organization gi through gi maike gi ekoi print amasing electronic media gi khutangda pawdam jari masigi maramda chief minister honorable chief minister da honorable health director dasu ekoi memorandum pisan kra akoi gi organization dasu ekoi candidate ki through the gisu pisan kra ni masigi da kari gumba action am phau lodana tumina yengsin ra ga tasin dana deaf dumb and blind oiraga tasin dana leibasa masi janing de masi admission process sa tharabani admission process sa tharaba matam si amna chiraba tanja sida aikoi bunna thai biraga thambiri basi kare ke no masi gi action na sa thuna lobi yu paliba sarkar na su thuna meeting changbi yu thuna action lobi yu memorandum pi kribado appointment su thuna organization gi through the or candidate myam si gi through the parents myam sing gi through the aikoi pi kriba memorandum myam sing do appointment unabe gi tanja ma su thuna pi yu sarkar sana honorable health minister da so aikoi na meeting singsanjari tawriba department khudimuna seat allotment tawriba myam singa sa matau karamna tawribno haibadu su amuktang yengsan piyo counseling numitta ko khalaku matam dasu ekoina haikrabani seat allotment tawriba silale ekoi tasena medical board myam phamba matam dasu CMC da doina claim to hangada bani na hayora bani aduga private medical college sasida pithar ebasi kari gino habesi jo ekoi counseling numitta so haikrabani maduda ekoi gi wahi myam singa se tasena dana merit list ni hairaga makoi loina tawre merit list ni sumi merit list da tawgada bani adubo ekoi gi reservation dadi fix oina thangada bani ba like ST da reservation thamiba OBC MP da reservation thamiba OBC N da reservation thamiba to man ekoi gi reservation thamna matunga lemhuri myam singa do merit list ko khatkada bani ba aduna tabida atop myam singa se loina ko khatna matunga ekoi bu sasta inhar ibasi kari maram gi no habesi ekoi na pen da phongdok jarisi thamgoda badi sumna thambiro thamoda body lothokro tarikana drino candidate myam singa se na PWD beside their disability they will face the medical institute
मेडिकल इंस्टीट्यूट फेस तौगे थोलकदोरीनेब स्पोर्ट्स खोंदारुरब मियोइसिंगसु अखोई मेडिकल रिजर्वेशन खर लै फंगनब होनरुगे हाइना थोलकदोरीनेब एक सर्विसमैन गी मियोइसिंगसु मेडिकल रिजर्वेशन लै अखोई फंगनब होनरुगे हाइना थोलकदोरीने अदु म्याम सिंग अदु नखोई म्याम सिंग नेग्लेक्ट तौरबरेना अखोई गी रिजर्वेशन कराइनो अखोई सिंग से अम्बो लखलरोगे हाइब्रा फिल खुदिमक डिसेबिलिटी सिंग अम्बो चलहलरोगे हाइब्रा स्पोर्ट्स की कैंडिडेट म्याम सिंग से फिल खुदिमक अम्बो चलहलरोगे हाइब्रा एक सर्विसमैन गी फिल खुदिमक लैरिसि अम्बो चमहलरोगे हाइब्रा स्पोर्ट्स है मणिपुर की ओनदी चौथोक्चनिगाई गिनेबा चौथोक्चनिगाई ओरि मफम असिदसु मेडिकल इंस्टीट्यूट नेग्लेक्ट तौखलाबनेबा पीडब्ल्यूडी की डिसेबिलिटी म्याम सिंग असिदा मफम खुदिमक मखोई की रिजर्वेशन लैरिबा से नेग्लेक्ट तौखलाबने मसी म्याम सि करी मरम गिनो अखोई म्याम एजुकेशन दगी अखोई नाथैरगा चखलगे हाइरब्रा सिनि अखोइना सरकार सिंदा हंगजनिंग